L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Jiena Phyllisienne Brincat nilqakom għal-programm Il-Verita li issa daħal sew ġewwa djarkom għax naf kemm minn Facebook għax tibatuli u kemm min nies li niltaqa' magħhom kemm jiena u kemm il-pastor iwaqfuh u jgħidulu li qegħdin taraw il-programm. Jiena l-importanti mhux li tarawh biss imma li l-kelma tal-la tinżel f'qalbkom. Mela nfakkarkom li għandi l-paġna tiegħi fuq Facebook, daw il-programmi qegħdin jitilgħu wkoll fuq YouTube. Arawhom meta tkunu tistgħu. Dan għall-ġid tagħkom. Permezz ta' dal-programm Alla qiegħed ikellimkom. Jasra, twarbuhx mhux għalija tank biex taraw lili. Vera nkun hemm libsa sabiħ bis-saħħa tal-sponsors tiegħi. Imma mhux biex taraw lili, mhux jien importanti, imma x'qiegħed jgħidilkom il-Mulej minni għadkom ma tafux xi mħabba kbira għandu lejkom. Irridkom li tkunu salvi. Salvi minn xiex? Mill-infern. Tmorrux hemm. Bid-dem ta' Kristu biss tistgħu issalvaw. Ħanibda naddi għal-feature, għax nixtieq nispjegalkom naqra peress li jkunu bl-Ingliż. Ma nispjegalkom qatt nagħmel naqra traduzzjoni l-bieraħ biex nispjegalkom naqra ftit mill-kliem mhux kollu, imma l-iktar importanti. Fehim minnhom id-dokumentatur ikun qiegħed jgħid meta tkun għaddej minn infern, issa mhux infern li kont qed isemmilkom jiena, fuq dak hemm żewġ programmi fuq u arawh. Għax l-infern vera jeżisti. L-infern tad-dinja, problemi, mart, tkissir ta' familji, depression. Meta tkunu għaddejjin minn dawn l-affarijiet, ftakru dan, għaddu minnu, m'hemm l-ebda prezz mingħajr spiża. M'hemm l-ebda kuruna mingħajr is-salib. M'hemm l-ebda tluħ ix-xemx mingħajr lejl. U m'hemm l-ebda rebħa mingħajr ġlieda. Sa dil-ġlieda mhux jiġifieri morru niġġieldu man-nies ta' niġġieldu mal-ħajja. L-ħajja li hija vera diffiċli. Tarax dak li qed tgħaddi minnu, imma ħares lejn fejn insejjer. Tħares lejn il-fossa, fossa l-pitt, hemm isfel. Ħares lejn il-palazz. Qed ngħid dan il-kliem u qed nara l-passat tiegħi jien biex għaddejt u bis-saħħa tal-Mulej fejn ġabni. Fej tellani, kull prova twassal għal trionf, tħares lejn il-kriżijiet, ħares lejn Kristu. Kull prova twassal għal trionf, kull dema twassal għal ferħ, bi kliem mimli bil-glorja, kull triq imħarbta twassal għal triq lixxa, kull firda twassal għal merħba. Kull lejli wassal għad-dawl tax-xemx glorjuż. Kull mina li naddu minna fit-tarfem dak id-dawl. Morru għalem ħalli mbagħad sibu ruħkom f'dak id-dawl. Tħares lejn dak li tgħaddi minnu,
ħares lejn fejn insejjer, di diġattilkom, għax jarġa jirrepetiha. Ġesu tak il-kelma għex bħala, aħdem bħala, aħseb bħala fisem Ġesu. Mbagħad sibtilkom naqra dan, maqrawh dan is-salm. Anzi, ħanaddi naqra din. Mus-salm minn Mattew 17. Li kieku għandkom fidi mqardaq żerrija ta' mustarda dak li Ġesu, kontu tgħidu lil din il-muntanja warrab minn hawn u mur minn hemm u hi kienet warrab. U ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Issa l-muntanja hija dak li aħna narawh impossibbli. Imma bis-saħħa tal-Mulej, bil-fidi. Tgħidux imma u kif jista' jkun għax tkunu qed waqfu l-fidi tagħkom. Tibblokkjaw it-talba li tkunu qegħdin titolbu. Il-fidi tkun sħiħa. U qed ngħidilkom tirbħu kollox fisem Ġesu bis-saħħa tiegħu. Tejsa jiġri, għejt il-Mulej tiegħi huwa l-għajnuna tiegħi, il-fortizza tiegħi, il-fidi tiegħi u Alla qiegħed hemm fit-triq qabilkom xi ħaġa tajba se tiġri żgur. Jekk ikolkom il-Mulej magħkom, iva, għal dak kont qed nirreferi għal dan is-salm, Salm 27. Għamlu naqra homework u aqraħ kollox. U waraw jekk temnuh, jekk ma tintlewx dan is-salm, jiena kont meta ngħaddi minn ħafna affarijiet koroħ ta' dinja naqra s-salmi dawk li huma mmarkati li tant għawmuni ftit ħanaqralkom. Il-Mulej u d-dawlu s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Ma nibżax, le, għax jien għandi l-Alla miegħi. Inti għandek il-Alla miegħek. Kemm tgħidlu ejja għandi. Inżel għall-kubtejh. Inżel għall-kubtejk u tolbu maħfra. U ftaħlu l-bib ta' qalbek. Araw dan il-feature. Don't get accustomed to your pit. Don't get accustomed to living in fear and dread. Don't get accustomed to living in the fear of the past or the present. Don't make a pit your homestead. Don't get accustomed to your miserable marriage. Every marriage can be a better marriage. The Bible says, husbands, love your wives, even as Christ loved the church. Don't get accustomed to your pit. Don't get accustomed to living in fear and dread. Don't get accustomed to living in the fear of the past or the present or the future. Don't fear other people. Do not fear the unknown. Do not fear sickness. God has said, the Bible has said, God has not given us a spirit of fear. God has not given us a spirit of fear. Two words that Jesus used most in his ministry were fear not death, because I am the resurrection and the life. Fear not sickness, because I am the great physician. He has healed cancer. He can heal you of cancer. He has healed heart disease. He has healed diabetes. And if you have those diseases, I want you to hear this. There's a healer in the house, and he can heal you today. Do not fear your past. It is forgotten and forgiven. Do not fear your future. It is in the hands of God. I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. And because it's God, everything's going to be all right. Don't fear failure. The Bible says, I will give you houses you didn't build. I will give you vineyards you didn't plant. I will give you wells you didn't dig. I will make you the head and not the tail. I will give you streams of living water. Your leaf shall not wither, and your fruit shall bear in its season, and whatsoever you do shall prosper. For it is the Lord who will give you the power to get wealth. Hallelujah to the Lamb of God. God's will is, beloved, I wish that you prosper and be in good health, even as your soul prospers. The will of God is this, for you do not know, says the Lord, the good things that I have planned for you, the things to bless you, the things to anoint you, the things to release you. I have put my angels before you to prepare
prepare the way for you, and behind you to be your rear guard. I will give you the word to speak in due season. I will give you wisdom if you will ask for it, because I have anointed you as the righteous of God to walk in the favor of God. Rejoice and be exceedingly glad. You are mine and I am yours. Hallelujah to the Lamb of God. I want you to look in Scripture how quickly God promotes. Joseph went from the pit to the palace in a day. Daniel went from the lion's den to the palace of the king in a day. David went from the caves of Saul to the palace of Jerusalem in a day. Jesus went from the cave of Joseph of Arimathea, where he was buried, in the twinkling of an eye. I'm telling you, you're next in line for a promotion, and when God pushes the button, it's not going to take 20 years. It's not going to take 20 days. It will happen in a day, for God will bless you exceedingly abundantly above all that you can ask or think. Winston Churchill said something that ought to be in the Bible. He said, when you're going through hell, go straight through it. Remember this. When you're going through hell, go straight through it. Remember this. There is no prize without a cost. There is no crown without a cross. There is no dawn without a night. And there is no victory without a fight. Don't look at what you're going through. Look at what you're going to. Don't look at the pit. Look at the palace. Don't look at the crisis. Look at the Christ. Every trial leads to triumph. Every tear leads to joy unspeakable that's full of glory. Every detour leads to a paved highway. Every parting leads to a greeting. Every midnight leads to a glorious sunrise. Every tunnel has a light shining at the end. Don't look at what you're going through. Look at what you're going to. Jesus has given you the world. Live like it, act like it, think like it in Jesus' name. God does not ask for you to defend him because he's almighty and he does not need it. God does not ask you to understand him because your intellect is far too inadequate to understand God. Therefore, God does not ask you to explain him, because if you can't understand him, you cannot explain him. God has only said, trust me. The Bible says, trust in the Lord with all of thine heart and lean not to thine own understanding. In all of your ways acknowledge him and he will direct your path. Those of you here and those of you who are watching by television, climb higher. Climb higher. Don't get in that pit and make it your home. Rise and shine, for the light of God's glory has come. Get out of that pit and go for the palace. Your promotion is on the way. Your breakthrough is here. The pain of the past cannot be compared to the pleasure of the future. Don't get accustomed to your pit. Don't get accustomed to living in fear and dread. Don't get accustomed to living in the fear of the past or the present or the future. Don't fear other people. Do not fear the unknown. Do not fear sickness. God has said, the Bible has said, God has not given us a spirit of fear. God has not given us a spirit of fear. Two words that Jesus used most in his ministry were fear not. Fear not death, because I am the resurrection and the life. Fear not sickness, because I am the great physician. Lift your head, square your shoulders, put a grin on your face, shout hallelujah. God is a good God, and something good is about to happen to you. When you're down to nothing, God is up to something. How many of you can remember the worst day ever, the blackest black you have ever known, the lowest low you can remember? God is controlling your life. The Bible says the steps of a righteous man are ordered of God. I am here today to tell you straight from heaven that God is ordering your steps right now so you can reach your divine destiny. The thing you don't understand, God will explain in his own time as you climb the stairway to the stars that God has intended from the first day you ever breathed breath. Right now, he's guiding you to the husband of your dreams. Right now, he's leading you to the wife of your dreams. That ought to make some of you dance for joy. He's about to open the doors for you that have been closed a long time. Now he's directing your steps toward the opportunity of a lifetime that's going to cause you to explode with unlimited possibilities. Your cycle of adversity is over. You have gone from the pit to the prison, but now God is getting ready to turn the fountains of fortune and bring you into the palace where you deserve to be. He is going to make you a person of distinction. The adversity is over. Your tour of the pit and the prison have been finished. God's favor, God's grace, God's abundance is about to be poured out upon you. Showers of blessing that you cannot contain. Child of God,
God. Lift your head, square your shoulders, smile until every tooth in your head shines. God's about to expand your territory and bless you indeed. Give him praise and glory in the house of God. Point here is that God does everything on his exact time. God does everything in his time. He's never 4 days late. His time and your time is not the same time, but when God gets there, he's on time, and he does it his way to his glory and benefit. Start at the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth, not sometime, but with stopwatch precision. The hand of God caused the universe to explode. He opened the fountains of the deep, and the Bible says in Genesis, in the 600th year of Noah's life, in the second month, on the 17th day of the month, on that day the flood came. Not sometime, but in his time. In his time, God sent his son Jesus to the earth through the womb of the Virgin Mary in Bethlehem's manger. The Word of God records it this way: and when the fullness of time had fully come, Mary brought forth her firstborn child and laid him in a manger. God sent his son to earth with a stopwatch precision. God does everything in his time. In his time, he's going to answer the prayer that you're praying today. He's going to send the miracle that you're asking for. If you can believe, all things are possible to those that believe. Not sometime, but in his time. In his time, he's going to deliver your drug-addicted child. In his time, he's going to cause the child that you're praying for to be conceived in the womb that has been barren. In his time, he's going to give you the perfect job that you so richly deserve. In his time, he's going to heal your broken marriage and fill you with joy and happiness like you have never known. In his time, he's going to walk with you through the pit and through the prison and bring you to the palace, and you are going to know the unlimited favor of God. In his time, the mountains of impossibility are going to be gone if you have faith like the grain of a mustard seed and say to this mountain, be thou removed. It will move. Do not say what might happen. Say, the Lord is my help, my fortress, my redeemer, and God is on his way. Something good is about to happen to me. Xi ġmiel ta' kliem. Ibqgħu ittamaw fil-Mulej meta titolbu xi ħaġa li hija tal-ġid tagħkom anki jekk tarawha impossibbli. Alla minn hemm fuq jara kollox. Aħna naraw sa fejn jinlaħqu għajnejna. Imma hu jkun qed jara kollox u jkun jaf meta l-ħin u l-waqt li dak li tkunu tlabtu u anke jien huwa tajjeb għalija li jseħħ. U jekk xi ħaġa li hija ta' bżonn għalina, itienna, Ġesu għalinna, dak li titolbu f'ismi jingħatalkom ħalli nagħti glorja lill-ismu, lill-missieri. Mela ġifieri da hu għalih pjaċir li jtina dak li għandna bżonn, dak li huwa tajjeb għalina, iva jtihunna kollox. Ara xi ta' mod ieħor. Mhux li għandna bżonn itina, dak li ngħidulu bastantuh, dak li ngħidulu itihunna ta' flus, kollox. Imma mbagħad tkun beħħejt irruħek lilu u tkun diffiċli biex tarġa' tinqala minn hemm għax jagħmel minn kollox biex tmur l-infern bħalu fejn sejjeru. Xi għadu mhux l-infern, Insomma, ħallaqakom malajr qabel ir-riklami mal-mistieden tal-lum. Illum għandna testimonjanza. Tal-mistieden ġieli rajtuh, għamilna wkoll programmi flimkien miegħu. Grazzi għażiż sħija fil-Mulej Anthony tal-li arġaj ġejt. Grazzi. Għandna daw il-programmi araw fuq YouTube qegħdin hemmhekk 11, 12 u 13 li qegħdin jitrattaw dak li qed jiġri llum sa jiġri sal-aħħar tad-dinja. Arawhom daw il-programmi għax hemm affarijiet li qatt ma smajtu bihom.
bħal ħatfa. Musan illum, musan naqbdu suġġett. Illum sa naraw it-testimonjanza tiegħek ta' kif sabek il-Mulej. Imma maħna sa nibdew xejn, ħalli nħalluhom naqra bil-kurzita, ħanaddu għar-riklami, u mbagħad waraw nibdew bil-testimonjanza tiegħek. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iż-żadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verita fejn illum sa nisimgħu it-testimonjanza ta' ħija fil-Mulej Anthony. Anthony, ħija pjaċir aħna ħangawdu fl-imkien Ekku, għall-eternità mal-Mulej. Amen, grazzi Mulej. Il-familja tiegħek inti kif trabbejt, hekk għandek xħutek. Le, jiena ġifieri bħala familja u minn missieri spera din il-ġenna għax ħallewna. Jiena tifel uniku, m'għandix ħuti. Twilet ġifieri kważi ma kontx mistenni li se nitwieled fis-sens li ommi kienet diġà kbira, kellha xi 47, 48. U tfilet ġifieri f'ambjent daqsxejn ngħidu aħna ta' 50s, 60s, ġifieri dak iż-żmien meta ġifieri kien hawn ħafna nuqqas ta' ħanajdu hekk faċilitajiet ta' sanità u hekk. U twilet ukoll ġodar ġifieri jqogħdu żewġ familji fiha. U twilet f'ambjent tal-istess dem, ġifieri. Tal-istess dem, ekku, ġifieri l-mama tiegħi oħta kellha l-familja tagħha joqogħdu fl-istess dar. U fil-fatt għad nisallhom bil-kuġini joqogħdu fl-istess dar. Jiena ġifieri trabbejt f'ambjent reliġjuż ħafna, ġifieri tista' timmaġina l-reliġjożità tas-60s, ġifieri preċed, Grizma, Azzjoni Kattolika, Legion of Mary u dawn l-qdiet ġifieri reliġjużi kattoliċi li ovvjament jiena tallimt ħafna minnhom, ġifieri tallimt ħafna minnhom. U l-mixja tiegħi ġifieri kienet sa kemm kelli qisu ngħidu aħna 44 sena, 45 sena, kienet waħda pjuttost reliġjuża għalkemm kont nattendi wkoll xi laqgħat li kienu karizmatiċi u li kellhom ġifieri ċertu qawwa tal-Ispirtu Santu fihom, bdejt ninnota li l-Mulej qisu qed isejjaħ li għal xi ħaġa ferm iktar ġifieri profonda u ferm iktar mhux reliġjuża milli kont ġifieri qed ngħix qabel. Il-perjodu sakemm qed tikber u hekk u d-dar, x'kont timqareb xiex, ma nafx. Ifhimni, jien kont pjuttost minn dejjem kont bniedem daqsxejn rebellius u rebellus fis-sens pożittiv imma, ġifieri, dejjem kont ġifieri. Ġilla ta' drittijiet per-każu, Le, ma nħobbx nkun konformista, ma nħobbx nimxi mal-folla u mal-massa. Ġifieri jekk nara n-nies fit-triq illum, kulħadd bil-mobile, kulħadd bil-headphones, kulħadd għaddej qisu int ma teżistix imma jien biss neżisti. Jien m'iniex dak it-tip, jien nħobb nosserva, nħobb nkun reflective, riflessiv,
Inħobb ħafna ġifiri Minn dejjem ninnota. hekk kont. Minn dejjem hekk kont. Kont minn dejjem ġifiri tħuli, meta kont żgħir kont tħuli ħafna, niċċajta ma' kulħadd, nilab ma' tfal tal-Ingliżi għax hemmhekk taslima kellna ħafna ġifiri barracks li jqogħdu fihom l-Ingliżi, minn kollu tajli fejn sejjer int, fejn sejjer, ejja law. Tifhem, ġifiri kien hemm ħafna ġifiri openness fil-karattru tiegħi. Dejjem kont midem an open door policy, id-dar tiegħi ġifiri nħobb ħafna il-ħbib jiġu, jarawni, nitkellmu, nieħdu kafe, nordnaw pizza. Hekk, minn dejjem hekk. Dak it-tip ġifiri mhux Peress hekk magħluq. li kont l-uniku wieħed, kont fessut jinna. Ħafna. Kont protett ħafna minn ommi. Saħansitra jkolli ngħid u nisqar ġifiri li ommi tant kienet protettiva tiegħi illi jiena ta' 26 sena l-ewwel darba li kont rixt ma' tfajla, maġina ġifiri, ta' 26 sena li veru kelli kont nafx vordiri ġifiri ikollok tfajla u jkun hemm ċertu intimità u ftit romantiċiżmu, tifhem? Ġifiri. Ġifiri ma kontx toħroġ ma' ħbieb? Kont noħroġ ġifiri, però il-protezzjonizmu tan-naħa tal-mamma tiegħi l-iktar kien pjuttost qawwi ħafna. Kienet tibża, kienet iżomni ħafna ġifiri mhux ġewwa magħluq biċ-ċavetta ta'. Imma kienet toqgħod tgħidli hemm barra tmexxa m'għandek xi tridu, hemm barra l-ħbieb qgħod attent minnhom, toqgħodx ħafna barra bil-lejl, tinkwieta, iċċempilli, tara fejn ma torqodx. Ġifieri dat tip ta' protezzjonizmu. Fl-istess ħin sabiħ għax kien qed tibża lik u jiena naf xi ġifieri għax il-mamma tiegħi jekk kienet ġifieri għax jiena kont iżi ġobozza. Iva. Huwa sabiħ, imma mbagħad ma jkollok ċerta libertà, ma tkunx tista' kif taqbad tesperjenza il-ħajja. Eżatt. Għax meta tgħaddi minn ċerti affarijiet, ħalliha li aħna niżbaljaw, imma meta narfu l-iżbal tagħna. Huwa tajjeb għax titgħallem minnu, għax l-esperjenzi għalmuna. Eżatt. Minix qed ngħid ġifieri żball li ma tkunx taf bih li huwa li ħatamlu. Xi kultant anke websu rasna għax alla volja jgħidulna tagħmilx hekk u xorta nagħmlu. Imma mbagħad l-importanti li nindunaw bl-iżball li nkunu għamilna jew jekk webbisna rasna. Imma nkunu tallimna minna. Ħafna. Għax jekk ma sens ta' libertà meta tkun qed tikber hija bżonn ukoll. Ħafna. Jiena fil-fatt. Iwaslu għal ċertu konsegwenzi mbagħad. Jiena fil-fatt kont nimmissi ħafna pereżempju l-preżenza tal-missier. Għax il-papa tiegħi kien ibati minn chronic condition. U ma kienitx ġifieri tħalli wara ċerta età ikompli miegħi kif kien ikompli miegħi, pereżempju sakemm kelli 9-10 snin. Allura jien ħassejtni wisq protett u fl-istess ħin m'għandix il-figura ta' missier li tista' tinkoraġġini għal ċertu pereżempju xogħol manwali jew forsi ħruġ jew forsi xi avventura. Allura kont niddependi kważi esklusivament minn għaqdiet pereżempju ċerti għaqdiet u anke li toħroġni xi ftit il-mama. Imma kont vera ġifieri għal ħafna ħin kont magħluq ħafna fija nnifsi fis-sens id-dar. Però xorta dik l-enerġija nixtieq nassam ma' ħadd ieħor ma tistax toqtolha. Nirringrazzja l-Alla ġifieri li mort l-università, mort Konstant saqsik bħala skola inti. Mort l-università, mort il-Polytechnic dak iż-żmien kienu jgħidu il-Polytechnic u ġifieri daw ħarġuni minn qoxra enuni għax tiltaqa' ma' nies. U x'kienu s-suġġetti li inti? Jiena studjajt l-administration u l-management. U daw kont nużom ġifiri meta kolli ġob mal-gvern u xiftit mal-privat ukoll u daw enuni ħafna biex niżviluppa u nimmatura l-karattru tiegħi. Għax jekk inti ma tagħmilix man-nies, jekk inti ma tinżilx għal-livell tal-iktar xogħol bażiku li jagħmlu l-ħaddiema, int ma tistax tapprezza u tifhem ix-xogħol tagħhom. U dik jiena li għalmitni ħafna fil-ħajja meta dħalt student worker kienu jtuni l-iktar xogħol ħanajdu hekk bażiku ta' messaġġier pereżempju li norganizza l-stationery, li nittajpja għax kont touch typist jiena ġifieri. Anka jiena. Inħobb ħafna touch typing. Allura dawn l-affarijiet li għenuni ħafna biex nifhem u napprezza il-valur tax-xogħol. Il-valur tax-xogħol ta' kulħadd. M'hemmx għax dak jiġbor ir-rabix u liħor qiegħed CEO. Eżatt, kulħadd bżonn jus. Kulħadd huwa bżonn jus fil-ħajja. Il-Mulej sejjaħ il-kulħadd għal
rol importanti. U jiena din għenitni ħafna biex nħobb il-kulħadd. Jiena mqodx niddiskrimina jew inkella nkun favur klassi jew oħra, jien ma mbagħadix la bil-klassijiet u laqqas min hu fil-pożizzjoni. Jiena kif għallimni il-Mulej, il-Mulej laqa l-kulħadd. Anzi, laqa l-iktar nies li dak iż-żmien kienu figuri fis-soċjetà korrotti. Taxpayers u tax collectors, dawk li jiġbru t-taxxa, nies jiġifieri li kienu ħallelin, saħansitra fuq is-salib. Eżatt. Fuq is-salib ma kellux nies li kienu jiġifieri mixjin sew fil-ħajja jew mxew sew fil-ħajja. Jiġifieri Kristu dak li għallimni lili ukoll. Mela, mbagħad x'kienet konti inti wasalt f'dak il-punt li qed kellek 44 sena. Li bdejt induna li hemm xi ħaġa. Bdejt induna li hemm xi ħaġa li issa si sejħa li jien kont għadni ma wieġibx għaliha. Fil-fatt iltqajt ma' pastor u dan il-pastor jiġifieri through his brother aw permezz ta' ħuh. Kien laqani ma' dal-pastor ħuh. U beda jurini fl-iskrittura, fil-kelma tal-la, ġifieri ċerti affarijiet li jiena qatt ma kont smajt bihom. Bħal xiex Bħal pereżempju Nikodemu. Pereżempju Nikodemu, meta Ġesu ltaqa' miegħu u qallu li issa di waqt il-qudiesa. Nisikonna nisimgħu. Nisimgħuha, imma jiena ġibtek imma mhux infissra u mhux li inti toħodha fl-ispirtu. Diki. Dik id-differenza li jiena imur qudies noqgħod hekk nisma', mhux tisma' trid tifhem u tikol. Tifhemha u tikol u toħodha fl-ispirtu għax l-ikel tagħna huwa ikel spiritwali. Eżatt, dak Mela li tifisser jekk il-mexxejja reliġjużi u mhux reliġjużi ma jispjegawx u jdaħħlu fl-ispirtu il-kelma, ikonna ħafna nies jew xi ftit jew wisq nies. Qegħdin bil-qiegħda jsaħħnu s-siġġu, bir-rispett kollu qed ngħidha, ta' mhux jiġifieri xi għandi kontrihom, għax hemm min verament hu mitwielet mill-ġdid. Imma jekk inti tħalli l-ispirtu barra, int se jkollok knisja, se ngħidilek ċarutont, mejta hu. Qed fakkarni, darba jien kont għandi baby Christian. Kont qiegħda ma nafx waqt xi programm u kien hemm xi qassis Kattoliku ħdejja. U qed ngħidlu fuq għadi li rridu nitwildu mill-ġdid. Għalli laqqas nagħtu każ ħadik. Għax darba qiegħda fil-ktib ta' Ġwanni Biss. U jiena naħsat ngħidilkom il-verità tix naqrawha. Għax din tant hija importanti. Hija bażika ħafna. Hija xi ħaġa li hija minn dawk il-kelmiet maġġuri u kbar. Għax, tgħidlek tiġbor kollox. Ġwanni 3. Tibda minn kapitlu 3. Mela kapitlu 3 mill-ktib ta' Ġwanni ħana ġan nirrepeti 3. Iftakruha 3, ma tkunx fiex tifixklu. Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-la. Ma nistax nifhem jien kif ma jagħtux kasa fis-sens li għallu Nikodemu, kif jista' wieħed jitwielet wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwielet? Wieġbu Ġesu ħajarġa' jirrepeti ta' tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwielet mill-ġisem u ġisem u dak li jitwielet mill-ispirtu u spirtu. La tistaġibx jekk jiena għedlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej jew mnejn hu sejjer. Hekk jiġri lil kull min jitwielet mill-ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Raġa qallu Nikodemu. U Ġesu qallu, inti mallem f'Iżrael. U da ma tafux għax dak wieħed minn dawk il-qassisi.
U din, orrajt, vera edha fi Ġwanni, imma daw l-affarijiet ilhom hemmhekk fit-Testament il-Qadim. Ukoll. U Ġesu qallu, inti mallem, ħanarġa' nirrepetija, inti mallem fi Iżrael u da ma tafux. Tassew ngħidlek. Aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu, aħna ġifieri l-Missiel li benu l-Ispirtu Santu. Hawnhekk mhix qiegħda hekk fl-oriġinali għax irranġajta. U qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna imma x-xhieda tagħna u qiegħda capital letter fl-oriġinali ma tilqawiex. Importanti li nilqaw il-kelma tal-la. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nitkellem fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief din il-bniedem li niżel mis-sema. Dan kien għadu ma telax is-sema hawnhekk, qed jgħid diġà qed jgħid lu sa jiġri. Iva, diġà jipprofetizza l-ħajja u l-mewt tiegħu hekk. U kif Mosè refasser fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Xem? Kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Mem l-ebda isem ieħor f'min irridu nemnu. L-ebda. Biex toqgħodu attenti. Għax ix-xitan giddib u jagħmel minn kollox biex iżid u jnaqqas u jinqeda bid-nies ħalli intom ma temnux fil-verità, imma temnu fil-gideb. Oqgħodu attenti. Għax għallek ħabb id-dinja kemm sabiħa, di tiġbor kollox. Kollox fiha. Versi 16 dan. Ek ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih. Narġaw, ma jintilifx. Iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ li l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja. Imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Min miet għalina? U Ġesu. Permezz tiegħu daw l-affarijiet isiru permezz ta' demmu. Il-bqija ħadd m'għamel hekk għalina u kien il-perfett ħadd iktar mill-bnedmin. Sorry qed noħodlok naqra minn Anzi, importanti. Importanti tispjega għax kif inti qed tispjega lill-telespettaturi hekk ġie spjegata lili minn dan il-pastor. U tant kemm missiet l-ispirtu din, u nħossni emozjonat nitkellem fuqha, tant kemm missiet l-ispirtu li ma stajtx ngħidlek, min għandu qalbu tenera u jixtieq il-verità, di għandha tmissu l-qalbu. Għax din fil-mument tal-mewt tagħna, fis-sija l-iktar diffiċli tal-mewt tagħna, din irridu nisimgħuha u tkun ta' wensa lina f'dak il-mument. Għax aħna aċċettajnieh il-Kristu, m'għandniex għalfejn nibżgħu. Eżatt. Dak il-moment ikun moment ta' ferħ. Ikun moment ta' ferħ li inti you are letting go of this world, li inti qed titlaq minn din l-art f'dan il-witt ta' dmuħ. Tinsix. Għax aħna hawnhekk għandna ħafna persekuzzjonijiet u għandna ħafna provi. Għax il-verità titlob il-persekuzzjoni. Meta inti titkellem fuq xi ħaġa popolari, kulħadd se jiġi jgħidlek brava, eżatt hekk, iva, murem ta' kompli, imma meta inti tmiss ħaġa li hija rari, dik il-ħaġa rari jippruvaw jisirqu ilek u jippersegwitawk għaliha. Ġifieri ma ħsibx nista' nispjega ruħi aħjar. Għax anke jiena ħankomplu naqra baqgħna ftit minuti għal din il-parti. Vers 18. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Dan kollu klim Kristu ta' jiġi jgħid li dak ma nagħtux każ. Iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat. Ġifieri rridu noqogħdu attenti qegħdin tisimgħu il-verità. Noqogħdu attenti. Jekk ma taċċettawiex. Għax ma emminx fl-isem tal-liben
il-waħdini ta' Alla. Il-fidi fih ta' insalvaw u fih biss. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġi fid-dinja. Imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. Għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobot id-dawl, kif kien qiegħed jgħid ukoll hija, min jobot il-ħażen xi ħadd li qed ixandallu d-dawl, id-dawl huwa Kristu stess, jippersegwitawk u ngħaddu aħna ma jimpurtax. Għax hemm miktub dik tqawwini wisq dik ukoll li Ġesu kien qal ħejjin dawk li jkunu persegwitati f'ismi għax tagħhom hija s-saltna. Jiena l-aqwa li hemm sejra. Ekku. U jaħasra anzi aħna mberkin brader li qegħdin hawn Malta. Veru. Għax orrajt niġu persekwitati imma hemm barranin. Persekuzzjoni hija differenti jew jaħarquh. ħafna. Hemm min jaqtalu rasu, hemm min joqtluh, qed ibatu ħafna nies Kristjani jaħutna fil-Mulej. Għalhekk hawn Malta rridu nkunu preparati u msaħħin fil-fidi. Għax hekk il-fidi tagħna hija fidi tal-karta pesta, ma tantx se jkollha saħħata. Le, da żgur. Ma tistax il-fidi tagħna tkun ibbażata fuq il-karta pesta. Jew inkella fuq l-ikoni u fuq l-inkwadri u fil-ġmil reliġjuż li għandna. Ma nistax ngħid li m'għandniex ġmil reliġjuż, ma nistax ngħid li m'għandniex opri ta' arti, imma mhux li aħna niffukaw fuq il-kultura u fuq il-populiżmu u fuq il-folklor, irridu nfittxu l-verità. Għax il-folklor jagħti bil-qoxra malizzjuża tiegħu u ta' ngan jagħti l-verità. U rridu noqogħdu attenti l-aħwa li aħna nfittxuha kif edha spjegata minn Kristu, mhux minn Phyllisienne u minn Anthony, imma kif spjega Kristu eżatt. U hija ċara, m'għandix kważi bżonn min jelabora iktar. Jgħidulek kif tispjega. Kemm naqra din u ngħaddu għar-riklami. Nkomplu bit-testimonjanza tiegħek ukoll. Mela, għax kull min jagħmel il-ħażen jobot id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl għax biex jemilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla femilu. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iż-żadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Nilqakom għat-tielet parti tal-programm fejn qegħdin naraw it-testimonjanza ta' ħija fil-Mulej Anthony u xlaqtu l-aktar biex ġabitu għal-għandu biex issa minn dak il-moment bdejt relazzjoni ma' Kristu. Għax dik hija l-importanti. Mhux ir-reliġjon, ir-relazzjoni. Ir-reliġjon ma twassalna mkien. Ir-relazzjoni ma' Alla li hija Kristu stess. Meta kont reliġjuż, kont ħafna drabi, ġifieri nemmen fit-talb tas-santi, pereżempju, kelli kollezzjoni tas-santi, pereżempju. Kelli fajli. Isu karti tal-lob. Ġifieri, imma il-fidi tagħna mhux karti tal-lob. Kont naqbad ngħid ħan nipprova nelab dil-karta. Ħan nara forsi jismanix dal-qaddis.
Mbagħad kont naqbad ieħor ngħid ħanipprova da tal-possibbli, da tal-impossibbli, da forsi iktar possibbli, da tal-mirakli. U kont nintelef dawn il-ħmerijiet f'din il-maturità. Kont noqgħod ngħid hekk il-bambin irid. Kont ngħid bambin. Mbagħad xi ħadd beda jispjegali, qal li dak mhux bambin ta'. Għalli dak baka issa matur fis-sema, trionfanti, ir-re tar-rejiet, għarra toqgħodx tgħidlu bambin ta' għax ieħu għalih. Qabel ma kien il-bambin, kollox biħsar kien il-kreatur. Mhux hekk, minn dejjem hu kien. Jiġifieri, kont niftakar kont qedtilhom di U beda jispjegali dan il-pastor, u jiena ovvjament bdejt nitħaq għattu ejja Memx għaddu nintilfu fuq dan il-merijiet u dina bambin museħu għalih, ta' għax bambin, nifimni. Bambin, u xaġa ħelwa, xaġa ħelwa. Jienek tal-lim, tuwija, mux imma mbagħad bdejt nara. Il-signifikat u l-konnotazzjoni xi tfisser meta inti bniedem tajlu pereżempju bambinu jew xi ħadd qed tonqsu mir-rispett. Issa billi jkun hemm ix-xirka tal-imsemmim qaddes Alla, all right, niġġieldu kontra da u niġġieldu kontra l-oxxenitajiet li jsiru kontra l-isem Alla u anke ta' Marija, però irridu narfu wkoll illi meta aħna qegħdin nirrispettaw il-Alla u l-liben tiegħu ma ngħidulux iktar bambin. Għajdlu Ġesu Kristu, trionfanti u rebbieħ, immaġinani jien imur qudiem il-President ta' xi pajjiż u ngħidlu ċal. Jew, George, kifin, George min? Jew, il-Kelma bambin. Jew, bambin. Dan għanu qasta. Bambin tfisser baby. Immaġina, jena dejjem nitgħallem ta' mill-Musulmani. Ara l-Musulmani kif isejħulu l-Alla x'rispett għandhom lejn l-isem tal-Alla tagħhom. Ħalija forsi li l-Alla tagħhom huwa differenti minn tagħna x'huma ma jemnux bħalna f'Ġesu Kristu bħala iben Alla l-ħaj li miet fuq is-salib. Imma għandhom rispett lejn l-isem tal-Alla. Jemnu Ġesu bħala profeta. Bħala profeta. Imma l-mod kif jindirizzaw lill-profeta tagħhom u lill-Alla tagħhom hija xi ħaġa li meta nqabbilha magħna n-ninsara hija ta' mistħija. Jekk il-bambin irid. U jmur madwar dik il-kaxxa li jduru. Mela, kif kellna nitalmu. Mhux ta' bilħaq, mhux ta' bxejn il-Musulmani qegħdin ikunu fundamentali u radikali għax meta jaraw il-West, meta jaraw il-pajjiż tal-West qegħdin tant fjakki, tant debboli kif huma jqimu lill-Alla tagħhom huma jieħdu s-sopravvent. Jieħdu l-opportunità biex jgħidu aħna l-vera reliġjon għax aħna lill-Alla nirrispettawh. Mbagħad meta jkun tard wisq meta huma jeħdu l-Ewropa kollha, mbagħad noqogħdu nibku. Mbagħad noqogħdu nduru lejn Kristu forsi xi darba, ma tafx inti? U din il-maturità li għandna bżonn fih dan il-kultura tagħna li l-Alla u lill-Ibnu u l-Ispirtu Santu nagħtuhom il-vera ġieħ u l-pożizzjoni li jxirqilhom. Ma niqpawx iktar Kristjani immaturi niġru wara l-istat u isna tfal żgħar, isna naċ ta' bendu. U minn għamel isbaħ opra, u minn għamel isbaħ statwa ta' San Pupulju, jena kandi fil-razza ta' li għamlu l-istatwi. U għamlu l-istatwi, għandu Sigismondo Dimech li għamel il-San Pupulju, l-istatwa tiegħu li għadha l-Furjana ġifieri, u bizzibilju tan kwadri. Bħala arti, napprezzaw. Tapprezzaw. Imma Alla jgħidilna li m'għandniex il-min qegħdin wara xiex qegħdin kif qala l-Mulej qiegħda hawnhekk ta' ġifieri. Qegħdin ġifieri tqimu biċċajew da li għandha l-għajnejn u ma tarax, li għandha l-widnejn u ma tismax li għandha Jiena nirrispetta lil min il-fidi tiegħu. Se nitkellem mod ċar. Nirrispetta lil min il-fidi tiegħu jesprimiha joħroġha farti sabiħa lejn il-Mulej, tifhimniex ħażin, imma mhux li tagħmel inkwadru l-Alla skużi tiegħek, hawn min iwaħħal medalji u da. Mhux li inkwadru, imma l-Alla li hemm warajh. Għax Ġesu qalilna rridu nitolbu fl-ispirtu u fil-verità. Spirtu ma narawx. U l-ispirtu huwa l-ispirtu tal-Alla. Tifiri,
Spiegajnielkom għandna ħafna programmi fuq daw l-affarijiet ukoll. Mbagħad meta ġejt inti għand il-Mulej, ġifieri, tammiet x'ġara. Le, dan ġifieri dil-komunità li jiena bdejt magħha kienet komunità ġifieri vibranti ħafna, mimlija Spiritu Santu, mimlija imħabba, għada sal-ġurnata tal-lum. U dan ġifieri jiena fiha kbirt, kilt ħafna, ġifieri maturajt. U bdejt nara li hemm verament triq waħda, li m'hemmx triq ta' Budda, triq tal-Hindu, triq ta' Muhammad, triq ta' Ċikku Peppu, hemm triq waħda. U meta spjegawli, u meta il-pastor spjegali il-verità, jien ħassejt ruħi l-Ispirtu tiegħi jifraħ fil-Mulej. Kif qalet Marija, l-Ispirtu tiegħi jifraħ fil-Mulej. U hekk iħossu meta Alla jmisslu qalbu l-bniedem u verament tkun riċettiv. Għax hekk isejjaħlek. U ma trix tisma', mbagħad Ma tħoss xejn. ma tħoss xejn. Imma jekk l-ispirtu jkun sensittiv u verament irid iċedi għal Alla, inti tħoss ċertu ferħ li anke jekk tkun barra minn fuqna imkisser fuq salib kif kien Ġesu Kristu, xorta tibqa' tfaħħar l-Alla. Iva. Xort, u mhux iċċedi, xorta. U dak nitolbu l-Alla jien immut mewta qaddisa. Nimmut mewta għalih u mingħajr biża ta' xejn. Għax hu jtin is-saħħa dak il-ħin, u l-ebda bniedem u l-ebda persuna, u jtik is-saħħa biex int tmut mewta qaddisa, tgħix ħajja trionfanti u qaddisa, ħalli tkun ta' testimonjanza kif qed inkunu issa. Rridu niftakru li min twilet mill-ġdid, il-mewta tiegħi jien ngħid għalija anke tiegħek brother. Diġà saret. Għax meta dak li tfisser li titgħammet mhux jiġifieri għax il-mamudija salvana, il-mamudija ma salvanix. Id-deb ta' Kristu jisalvana, imma aħna ma għalinna biex nitamdu kbar. Meta nitamdu tkunu qed infissru aħna nkunu mitna u rġajna twilidna mill-ġdid. Jiġifieri il-passat inħafer, babies ma jkollniex passat. Kun għadu jħassa innoċenti, għazjaf ġifieri d-dnub. Passat inħafer u narġaw nitwildu mill-ġdid fi Kristu. Però xorta waħda, għalkemm aħna mitna u twilidna mill-ġdid fl-ispirtu, però ġisem xorta jibqa' jittanta. U jibqa' jippersegwita. Ġifieri inti għandek enemies from within, ġifieri minn ġewwa, u għandek from outside, ġifieri persekuzzjoni ġejja minn barra. Allura għalhekk il-bniedem Kristjan irid jimmatura dejjem u iżjed biex jkollu muscle spiritwali. Kif nimmaturaw? Billi naqraw il-Kelma tal-lum. U nipprofondixxu fiha. Eżatti. U mbagħad minn hemmhekk ġifieri, meta inti all right, twilit mill-ġdid. Kellek jien naf intoppi għax jiena. Le, jiena l-familja tiegħi ġifieri, l-familja tiegħi kull ma kelli l-ommi jiena. U għall-ewwel ommi bittajli ejja ngħidu r-rużarju, ejja nkomplu speċi nkomplu għax hi kienet taf ir-rużarju bl-amment, il-katina kollha tagħha bl-amment. U jiena bdejt inħoss li din hija xi ħaġa ġifieri, mhux ngħidlek hija ħaġa evil, imma it is not the real thing. Aħna we want the real thing. Aħna rridu xi ħaġa li hija ta' vera. Iktar milli tirrepeti xi ħaġa bl-amment u laqqas taf hekkix verament it-talba li Alla jrid, għax mhix imsemmija fil-Bibbja. Allura jiena mort, mhux sola skriptura, xejdulek kien sola skriptura. Inti m'għandek inħadd min jispjegalek u jipprofondilek u jinterpreta ħielek, ngħidu mhux veru. Għandna mhux sola skriptura biss, imma għandna nies imħarġin fil-kelma tal-Alla li jispjegaw jenna kif għamel dan il-pastor li qed insemmilek biex ma qgħodx insemmi smijiet u jiena ġifieri mhux qed nagħmel riklami lil ħadd, jiena sempliċiment qed nagħti t-testimonjanza tiegħi. Jiġifieri jiena dal-bniedem u l-komunità li tħadd fiha għenuni biex jien noħroġ minn innifsi. Jien kieku illum min ixjat hawn mhux jagħtaw, mhux sempliċement fuq il-programm, forsi min ixjataw anke xi ħaġa għar. Għaliex permezz ta' din il-komunità ħareġ il-karattru Kristjan tiegħi. Nispera f'Alla li nkompli nikber u nimmatura fih. Minkejja nuqqasijiet tiegħi, għax jiena għadni m'iniex perfett. Il-perfezzjoni tiegħi da fi Kristu.
Meta jien nisma' minnu, jien perfett. Iva. Però meta jiena nonqos, irrid Eżatt. mill-ewwel nindem. Eżatt. Sewek toħroġ li xi kelma, sewek jiena forsi ngħid xi kelma weġġar ħadd ieħor, sewek tinsuq fit-traffiku u rrid nieħu tiegħi meta mhux tiegħi. Tifhem, jiġifieri nuqqasijiet għandi. Xi jitlawli u xi kultant ngħajja tajjat werwer id-dar u ġieli anke wkoll toħroġ li xi kelma li vera noffendi, allura jien irid noqgħod attent għax il-kelma tajlek ukoll min hu vera mitwieled fil-ġdid jaf jindem. Jaf Dik jindem. hija d-differenza. Dik id-differenza. Qabel forsi kont ngħid u iva u hija. Imma malla m'hemmx u iva u hija, dawn ma jeżistux dal-kliem. Jew inti miegħu, jew m'intix miegħu. Eżatt. Jew inti sħun, jew inti kiesaħ. Jekk inti bieret u hija jgħaddi, jobsqok. Hekk hemm miktub, Hekk jobsqok. konsa ngħidlek f'Revelations, il-Knisja dawk li din hija importanti għax inti kif qed inti stess, ir-relazzjoni, repetizzjonijiet tarġem miktub, alla ma jridx repetizzjonijiet, qiegħda miktuba wkoll. Jiġifieri titkellmu mal-Mulej. Ġesu għallimna dik it-talba, missirna li inti fis-smewiet. Ibdew hekk. Ejdulu dak li għandkom mhux xi ħaġa li jaddattalek xi ħadd ieħor kif jien qed nitkellem magħkom. L-istess ħaġa. Itkellmu mal-Mulej. Ġifieri relazzjoni inti ma jrid ikun hemm. Issa jiena għandi l-kamera qudiemi, il-alla ma narax. U jiena lilkom minix qed narakom, ma qed nitkellem magħkom. L-istess ħaġa ma' Alla. Kelmuh, anke jekk għandkom rabja jew ejdulu ibatunna n-nies, ejdulu biex għal-problemi, anki affarijiet li ma tistawx tifmuhom tad-dinja. Nixtieq nagħmel programm ukoll fuq ta' x'qiegħed jiġi fid-dinja hekk għax dejjem imwaħlu falla, jien ma waħħalx falla ta' jien. Imma n-nies tad-dinja mhux fix-xita waħlu. Irrid nagħmel programm fuq hekk ħalli l-affarijiet li hawnhekk law sal-aħħar tad-dinja. L-affarijiet tajjeb u ħażin iridu jsiru. Għax Alla ma jikdibx. Alla kien għadu jibqa' l-istess. Ħaġa importanti, jiena da suġġeriment. Din uża ħafna jiena, u hija skritturali ħafna, malli jkollok problema, malli jkollok persekuzzjoni, malli jkollok barra minn fuq inċident. Il-Mulej jeħlisna u jipproteġġina minnhom. Ma jekk għal-ħarsat għala xi ħaġa, għajjat lill-Mulej, għajlu missier, nitolbok ismani, kif għamel Ġesu fuq is-salib. Għaliex tlaqtni, toqgħodx tibża tgħidlu hekk, dak missierek. Id-dadi tiegħek mhux jagħtem biex isawtek u jkeċċik minn quddiemek, ix-xitan jipprova jingannak jgħidlek dak ma jħobbokx missierek, abbandonak missierek, kif għamel il-Kristu fuq is-salib missierek, ma jippurtax minnek. Tittoqgħod int imsammar mas-salib tal-ħajja tiegħek. Imma le, għajjatlu, tibżax waqt traffic accident barra minn fuqek, attakk ta' paniku, ħsibijiet ta' suwiċidju, depressjoni, fibromalġija, kull tip ta' uġieħ, multiple sclerosis, għajjatlu pa! Ismani pa! Għax inti tħobbni pa! U inti titfejjaqni! Inti tiftaħ li qalbi għalik u tiftaħt qalbek għalija. U jiġi il-Mulej mhux se jitħaq bik, Alla mhux kiteb dal-ktieb biex jitmellaħ bin-nies, Alla mhux l-akbar giddib u l-akbar veritir. Veritir Alla, għalhekk dal-programm jismu Il-Verita, aħna ma niġux hawn biex inqarqu bin-nies u noqogħdu nimlewhom bix-xema u b'ħafna illużjonijiet u delużjonijiet li ma jfissru għajr xejn. Aħna niġu għaw biex akkosta ħajjitna ngħidu l-verità. Għax hekk jagħmlu s-Sirja dawk l-insara persegwitati hemm, mhux imorru jiġru wara l-istatwi wara l-qaddisin tal-karta pesta, imma jitkellmu l-verità, il-kelma b'saħħitha tal-Alla. Skużawni qed nitkellem hekk, m'għandix għalfejn kun apoloġetiku, imma ħobbuni jew oboduni. Dik hija l-verità. Dini l-verità. Sejber inqgħod ngħidilkom dak li jogħġob lilkom. U dejjem ftakru li fl-aħħar tat-talba tgħidu f'isem Ġesu, għax mingħajr l-isem ta' Ġesu ma tasalx għalant il-missier. Għalli l-Ispirtu Sant waqt li qed tgħid pa, iva ngħidulu missier.
Papa, abba, missier. Abba, missier. Naddu għal riklami. Il-verita tibqa' dejjem. Il-verita hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iż-żadora ta' bibjuti ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verita tibqa' dejjem. Il-verita hi Kristu. Il-verità hi Kristu u diġà wasalna l-aħħar parti baqanna ftit minuti imma ma nixtieqx inħalli naqra barra x'inti semmejt brader. Li x-xitan jibda jgħidlek biex tibqa' ħallih il-missier. Hemmhekk qegħdin naraw l-imħabba tal-missier lejna ta' ħalla lill-ibnu għax ibnu sar dnupa lina. Ara xi mħabba din ta' xalla ma jistax jaraf nu. Għalhekk kellu jiġi Ġesu fid-dinja biex jieħu s-sagrifiċċju u jagħmel is-sagrifiċċju għalina. Għax aħna maħniex den li mmorru qudiem il-missier bis-saħħa ta' Ġesu tad-dem tiegħu. Ħallas kollox għalih. Aħlu żejn. Aħna free. M'għandna bżonn nagħmlu xejn. Imma xħallas għal kollox għalina Kristu. Dak il-ħin Kristu kien L-iktar ħaġa mela sar Għas il-missier, da għassa tajħares lejh dak il-ħin. Għal da moment Alla abbanduna l-ibnu. U jekk jiġri meta bniedem. Da kollu għalina. Da kollu, u jekk jiġri meta bniedem ma jrix jisma' bi Kristu. Ikun qiegħed dik is-sitwazzjoni. Għalhekk jiena nfasizzajt min qiegħed il-bot minn Alla u l-bin Kristu jgħajjat kif għajjat il-missier, kif għajjat il-iben fuq is-salib. Importanti nifhmu għadi. Din hija profonda. Importanti li aħna ngħidu lill-Papa tagħna. Ħalli jismana u jaqlana minn dak il-madma. Biss huwa l-padrun. Padrun. Padrun. Ħadd iktar. Mhux nagħtuha droga għax-xorb, għat-tipjib u għal-tip ta' valeni li se nkomplu jintossikawna u ma narawx ċar. Mela, hawnhekk għandna daw il-kodba. Prosit, għax inti awtur ukoll ta' dawn il-kodba kollha tgħidilna naqra fil-qosor ara l-Mulej kemm ta' x'donnu don kbir dan. Il-Mulej huwa triq. Pero għalina f'did-dinja, li għedin f'did-dinja, għandha ħafna toroq għalina fis-sens biex aħna nesploraw it-talenti tagħna. Mela, jekk hawn xi ħadd minnkom li forsi jħossu li hu ma jiswar xejn, li jew ħadd ma jgħidlu inti bravu, da mhux kwestjoni għax inti bravu jew m'intix, kulħadd għandu xi gifting. Kulħadd għandu xi sejħa, xi talent, xi ħaġa x'joffri l-ħaddieħor, x'jaqsam ma' ħaddieħor. U importanti, il-sens ta' komunità. Hawn ħafna loneliness tal-pajjiż, statistiċi tal-biża', nitkellmu fuq over 100,000 statistika ta' nies waħedhom li m'għandhomx ma' min jiftħu qalbhom. Il-Mulej ma jridx din il-kundanna, din il-kattiverja, għandna bżonn ninfetħu għal xulxin. U kull bniedem li hu waħdu għandu talent. Il-Mulej skopra li għandi jien skoprejt li għandi dat talent li nagħmel riċerka u nikteb u affarijiet. Daw fuq xi trattaw ġifieri. Dawn jittrattaw ġifieri fuq Malta prattikament, fuq Malta matul l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra dinjija. Fuq il-difiża ċivili kif il-Maltin irnexxielhom ġifieri bl-għajnuna tal-Alla jipproteġu lilhom infushom kontra l-attakki mill-ajru. Hawn xi kodba wkoll hawnhekk fuq il-familja tiegħi li huwa dan
jispjega Għal xi il-familja tiegħi jiġifieri il-personaġġi u ċerti nies li kontribwew għall-kultura. Tifhem? U għandi wkoll wieħed fuq l-istorja tal-tipip f'Malta. It-tipjib? Il-tipip, ġifiri dan qabel ma twilit mill-ġdid, ġifiri, ma mhux ġifiri biex nagħmel riklam għal-tipip jiena, imma biex nara kif it-tipip kontribwixxa anke għall-ekonomija ta' Malta. Għax kien il-fabriki ta' tabak kienu l-ewwel fabriki li kienu Malta, ġifiri, bħala history, bħala interess, bħala general knowledge u history. Ġifiri, għaw ukoll dal-ktieb li verament il-Mulej sejjaħ li biex niktbu li huwa fuq l-istorja tal-knejjes karizmatiċi u pentekostali f'Malta, ġifieri, li jismu An Epistle to the Maltese. Ġifieri hawn min għalli tiktib titra lil-Maltin kif li ma kitibx l-Apostlu Pawlu, għatlu le, għatlu jinsemmejtu hekk, ġifieri biex nesprimi x-xewqa tiegħi skont il-kelma tal-la għal-Malta u għal-min irrit jisma ġifiri il-kelma tal-la biex pajis jimxi fuq l-ordinanzi u fuq il-statuti tal-Mulej. Eżatt. Wasanna biex nagħlqu ħana dwar kanzunetta. Kanzunetta li hija kompożizzjoni tiegħek. Ekku. U qed ikanta wieħed mill-ex-studenti tiegħi John Mark għattart vumxi verament mill-Lisba. Sabiħ ħafna. Dan il-gospel album kien sar ukoll kompożizzjonijiet tiegħek, b'arranġamenti mużikali tiegħi, ukoll il-Mulej ispirana għal dan l-album u ħan nisimgħu din il-kanzunetta jisimha L-isem huwa Open the Gates xi ħaġa. You Open the Gates of Heaven. Li titratta, spjega naqra malaj. Tispjega ġifieri kif il-Mulej fetaħ letteralment il-bibin tiegħu beraħ, ġifieri biex ibatilna l-affarijiet kollha sbieħ li għandu għalina. Mela, ħan nisimgħuha u jiena ħan ikkumpanja naqra fl-ispon ukoll f'din il-kanzunetta verament sabiħa. You Open the Gates of Heaven. I was deep in the miry clay, cut from your promises. You lifted me up high with your mighty hand. Cleanse me, Lord, in your water. Wash me, Lord, in your blood. Fill me, Lord, with your spirit and the fire of your love. More of you in my life, Lord. More of you in my heart. You opened the gates of heaven for your graces to come flowing down. The Holy Spirit, fresh anointing, and the angels come rushing down, rushing down, rushing down, rushing down. What more can I ask of you, Jesus, for all your precious love, your love, your love, your love. I was deep in the miry clay, cut from your promises. You lifted me up high with your mighty hand. Cleanse us, Lord, in your water. Wash us, Lord, in your blood. Fill us, Lord, with your spirit and the fire of your love. More of you in our lives, Lord. More of you
the Holy Spirit, fresh anointing, and the angels come rushing down, rushing down, rushing down, rushing down. What more can we ask of you, Jesus, for all your precious love, your love, your love, your love. I was deep in the miry clay, cut from your promises. You lifted me up high with your mighty hand.